Imamo lahko saj sneg, če imamo tak mraz. Ajde, vsaj sonček je, to pa je nekaj. Znači, sestanki. In po sestankih sem spet v pisarni. Tokrat me je en paketek pričakal, tako da dajmo odpreti, kaj bi lahko bilo. Čudovito leto 2018. Želimo Body Shop. Oh, nice. Let's see what's inside. Pač, unboxing je ful težko delati z eno roko, če še niste pogruntali. Lej, pa še zavito je notri. A ja, sem mislila, da je še v darilni papir zavito. Let me see. House of Holland. Nice. Pa ustance so. Čakaj, da obrnem kamero. Ok, let's see. Šminkice! Matte Lip Liquid. Rouge. Čakaj, to zdaj ne gre ven. Nice. Liquid matte. Nice. Mauritius Dahlia. Potem imamo Nairobi Camellia. In pa Windsor Rose. Oh, nice. To bom pa zihar, eno bom zihar zvečer imela za na premiero. Taka berry na koncu. Tako malo, ne vem, po marelcah ali pa kaj tazga. Ful so lepe. Hitro preden mi crkne baterija. Lej, kje smo spet v Cineplexu, kdo bi si mislil, V glavnem air hockey, ker smo ful prezgodne. Pa pitch perfect. Jej!